KARBI Anglong Meghalaya Japet Jahoy Long Thengpi Kachonghua Phai ke ba Chikloi Jonang Ba Trak Kanghua Thengpi ke Neblong KARBI Anglong Autonomous Council Penilip Constituency Along Takaching Thura Sai ke Deng Asama Pherangkya Bitu conducted press tour upon Madhya Pradesh Kapangno. KARBI prime time along penili Willerban Kropi. Nonarjik Thabir Tang Ton Pen. West KARBI Anglong Pen Meghalaya Jahoy Japet along Thengpi Kanghuatum Apai Kilira Jokchikloi John Angbong. Atrak Kanghua Thengpi Nepon Long Pasik Heruni ing Namsai Kampen Pachatak. KARBI Anglong Lapen Meghalaya Ahoy. Wanglong Rong Kelan Tapat along Thengpi Kanghua Phai ke ong ajok ing namajo. Athengpi kon bomlo. Meghalaya pen KARBI Anglong athengpi kai ke Kanghua jok Japet Jahoy long kedo. Thengpi ave bomlo. KARBI Anglong Autonomous Council ke chariatum kedo joya warsai ke mi cho en pen Thengpi Kanghua tum KARBI Anglong ador kedo athengpi aphan amek bilorlo. Thengpi Kanghua tum kijum podajok KARBI Anglong athengpi na hok ulo pusi ingna right command sai photum ningje rinti phai kuni ni phai ingkorai hini arnita Japet Jahoy ingnama jopen truck ihum Kanghua thengpi keroi keroni along kedo ingnam right command tum nepthu ingnam right command rideng risim helikavia jok Thengpi Kanghua bangpu pen kayamata Thengpi Kanghua tum pen chitan nang verlo keroni pen kadyo sa perangki biraning hi Nilip constituency along the KARBI Anglong Autonomous Council pen ason kapaching thurjiamo kedeng pangcheng pontanglo Kaching thuramo ke Theglong Lea constituency Nilip along the KARBI Anglong Autonomous Council pen sayamo kedeng pangcheng ponlo Koilamati along hitia hemki kim jiaphan phaikuni ingkara pho arni KARBI Anglong Autonomous Council chairman Horan Singh Be Silong e somponlo long e kesoma mai long Nilip constituency IMC Pavitra Rongpi iam Jagat Singh independent cheng long penang an chutikya sai kamachoko maratup chitong dun rinti Conducted press tour our Saipen Asama Pherangkya Bitung Phaikuning Karapho Arni Kijui Kelang Dam Japan Madhya Pradesh Nat Kedam Pangchenglo Assam government Pachathangla Pen Rat Pen Kachirapa Sai Kammate Directorate of Information and Public Relations Pen conducted tour upon Amen Kangmai Pherangkya Dilung Phaikuning Karapho Arni Guwahati Rongsupi Pen Madhya Pradesh an Bartanglo Adilung Angbong Pherangke Bangkre Pli Lepen Kechalin Atum Bangpli Assam government Pen Kijui Mate Turalong Kidonalong Pherangkya Phan Sika Suri Phopota Pajerpon District Krip Plia Pherangkya Phan Lasot Tur along Barsai Pipon Lasot Tur along Kidunlong District ke Tejpur Borpeta Dibrugarh Nalbari Dhemaji Mangaldoy Rangya Majuli Golapara Morigaon Haihui Henlo Conducted press tour Matejong Trok Arni Ansi Juji KARBI Anglong Pherangkya Phan ke Lasot Tur along Parlopon Pe Namalam Sopor Pandihina Parman Birtamo Intermanik Sinang. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867.
বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu KARBI Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Diana mo piputhot birtalong wang thulo kithomang denglong bichidu KARBI talent hanlun kilun kachipate puthot pangcheng pon thulo phaikuning karapho ani difu lorulangso rangsana sarpo auditorium hall alongsi laso kachipate pangcheng pon KARBI Film Society pen ke padu long bichidu KARBI talent hunt phurun ke thoma phan lun kilun kachipate cheng thulo owe kimi ang bong lun kilun ke theknailun se pol pen alun se pia phan kangwai ji aphan si long bichidu KARBI talent hunt amen ki er pusi KARBI Film Society pen pachata Phaikuning korapho arni lun kachipate kapadu thua mailong KARBI Anglong Autonomous Council Joint Secretary Thaneshwar Ingti Difu Jutang Sai Kama Deputy Director Hemari Tokpi Lamardan Sonse Bangphu Dhaniram Tiso EM Barim Bidasing Rong Pipen Cheng Lok Penang An Luna Ningke Hangatum Chetong Dudrinti KARBI Anglong angkang penaana hawar se kachelanga hempen Halloween adim KARBI Anglong NHM atumpen pang taxi phaikuni ni phaing korap pho ani prek jama dim mate atokano san chomalong tribal RCM health camp asai ke deng Tribal RCH campaign kedamtang phaikuni ni phai inkora plipen chengsi ni phai inkora pho arni an chirikendeng BPCH ke parlo Panipur Subcenter pen kilometer inkora pho an kahilo mokimdora hawar along kijutsia ke joy pen sekelang pon asai kedeng pon padu Pinpur me labang so kem chiklojon thoma pharmacy panong mate phaikuni matijong lapen arkoye chiklo pharman aphan anchot chiklo e jonalong batai nia kem aphan si NHM pen hukum pipon phaikuni ni phai inkora pho arni mokimdora hawar kacheleng atowar Inglong arlok habit haram atwar joini sekachilang damjia phan pinangan akisungdo lasi laso hawar along medical subcenter kikim jia phan KARBI Anglong Autonomous Council aphan tuning repon lapen kacheleng atwar kimisen jia phan sitami haladak arada tumpen kachuning re padopan thu tribal RCH health campaign kibia joini mokimdor ahawar along kido arada tum jerikendeng BPCH Lapen DPM atumaphan kachuro bajir amparta sekachelang amayalong jerikendeng BPCH pen doctor laboratory technician pharmacy ANM
MPW lapen 4th grade aucho kamaratum cherap cheto dunsi mesen pen pachun ponlo Pini KARBI Prime Time News bangila pansi kang ton poniglo live am news channel do mi thakmi kurang tu